mayam kurumjari impact TV na akan na sandokjari ba special report or masu mijeng tawari ba mayam puno ko ahan makta taram nokjari ngasi akoi na pudun lakjari bo reporting ase akoi gi Gaikhailung da laiba Imphal Art Gallery haib mafam ase akoi na hojik pangthok liba akoi gi Khulang haina mingthon ba nupi artist sing khaktamak na semjaba adugumba Khulang haina mingthon ba adugumba group asina Sinja Langzeri Bahavatare, Ihan Hanbo Oina, Manipur, Ihan Hanbo Oina, Pigi, Nupi Kaktamaki, Nupi artists, Kaktamak to celebrate Tojaba art exhibitions, Prelude, Hainaming Thonba, Adugi, venue, the Ningasilazing, a sea, Equina, Changa Kanda, artist Mayansi, perspective Amadi, Makogi, art style Mayansi Karikarino, have Sequina Puna, explore Tominarus. Thashigi Nipandagi Hodana, Taragani Toifauba, Gaikhailung Laima Khujam, Lekai de Leba, Imphal Art Gallery da Prelude Art Exhibition Pangtokre. Hariba exhibition asi Lamdam Asige, Women Artists Singna, Semjaba, Khulang Koba Group Amana, Lamdam Asige, Women Visual Artists Singi Talent Showcase Taujanaba, Amadi, Makogi Creativity Singbu, Recognize Taudana, Celebrate Taujanaba, Pangtokba Exhibition Amani. Exhibition asida puna women visual artist taraga nithoi mingoina pallabada thokchom Tommy namairakpam Mememika Thiam Sarjubala Selina Ningthaujam Golmai Gaikhailung Yengkokpam Jobita Mairenbam Nandita Aribam Barkha Yanglem Gelina Dominica Leishangthem Thokchom Jennifer amadi Tiny Takhelambamna tongan medium de yekpa lai makhal kaya exhibition tawbata natana my partner sell tobangamki exhibitionist gi matangda women visual artists sing asiga unajadna wari watai tawjabagi tanja matek amatan ngashige impact special report ta thamjari Ahanbada akoina unajariba akogi artist se akogi Tommy Thokchom ne amasung akoina akogi maningda ubiriba artwork se akogi Tommy Thokchom ge dumba artwork ne artist ga unajaduna handaki event sigi amasung mahaki art style sigi matangda koi wari sanabagi tanja matang logjage ahanbada Tommy handaki akogi Khulang na silakanda pangthoiba akogi Prelude Manipur gi wena di hanba dugumba women artist khaktamak celebrate tawba dugumba art exhibition amakakni habatare Imphal Art Gallery da pangthoiba se sigi matangda akoi isa da kari faubi ngasi last days was the Kari Fauvi have you? Ahan Makta the Khulangje, Akoi women trying to ina, Koitwas Napul Punsalaga, Siemba group Nebago, Akoina Khulang Tol Bagi Maramdi, Akoina, Taina Khulang Chaisak Bagaina, Mayam Punsanaraga, support on Naraga, Tabapula Suminaraga, Pull up growth on Minaba, Asiki aims, Akoina Lako, Khulang and Tunzabanebago, Aluna Akogi Akoina. Asigi women artist group haitareba asise uthok sarapagi maramdi Manipur da women artist se mayam leigreba mamang da su adagi hoji su mayam leiri ko BFA loiba MFA loiba thaina su mayam leigre creative oiba women mayam se adum support phangda bagi haigadra adagi interest mangdharapagi ne haigadra smaina Mangthakiba, Muthakiba, Yekida Yam lay, Yam Pamuba, Adumayam, the Kalaga, Akoina, women Mamsi, Punsalaga, Smina, Society, Ama, Haiti, Women Yoga Society, Ama, Sigma platform, Malay, the Akomanza, support Dominaga, inspired on Naraga, Akomanza, whom we never growth, how could we never growth of Winaba, Asigi. Spina Sigi Pandam da Putok Sarap Paneva Almina Yamhara is Minaga Hadi Anambana so Anamana Art Koleski Satra MUC Satra Adagi Ibudi Kano Manipur University, the MFA 2022 the Loiza Reboko. Seniors in a DOI Adobo idea, the Equipulaki neba, I can Putorok Panateba, Adoka Apoyam, Kankanga, some Tanaraga, Oza, Singa Tanaraga, Smina, Putosarapanam, Harao, Hadi supports me, Ampangi, Oza, the Gi, at the Gikogi senior, the Gi, Imanaba, Imanabimam, the Gipula support Pongagi, Koina, Asi, Pangtopongam Zeriban. Yamnasunung is a need of an arne, Isaac say Manipur, say we have been strangled because of this prevailing crisis. I would quite a impact with the artists may answer artists may answer the marginalized group women artists may answer again to mind or on the problems lay by that Sigis Sigimatams there when is mind or on the Khulang Nagasingirakan the art exhibition of Puthork was a
It's need of an hour high again. Congratulations, ngasi last day there. It's a huge success. Ado makata na concerning base Tommy ki art style je batare ko. Kare mayam ne yeng na matam na kitang different doi ba hai. You give a lot of focus on koi ki nupi singi nupi ki fanek da dagi elegance of the women that mine focus to what the artwork amakha ko. Can you please explain your art style? Ay art se na mana haidi lower body nga to oy mamai jek ta kakthak pagi mo sa hana ahan bada asmain oy level ko sige maram de na haidi primary attention grabber je koi ki anam mana painting mo yek se mai da nga ta focus tora mai ko yam yek na ye am phazu phazu phazai ko adamai ki mai da phazaba da mai na khoina body da jo body ki haidi phi da har so koi ki drapery ki sigi phazaba so am lai ko simi am da na dum asi tang ulasu yaina haiba khan bado mai na tra phazaba je mai da tanga taba atopa su personality da bo rasu adagi hadi magi phi gi phazaba adum yam agi painting da ma highlight tawba yam sunu ngai je aduga aina makhata no khagjaring base ato painting ya manada ba to megi art treatment have tare ko sigis da ko you give a lot of emphasis on the texture also magi texture sigi magi significance na kai why do you is it intentional or like tell us about it yeah it's intentionally to banaina aduga haidi aigi nungai jabado yekpada color je pani yekpa sule aina thara thara ka magi layer hapaga sumaina hana line ma yekraga line mathakta ko sumaina kaksallaga yekpa aigi nungai jaba ma leijai ko mitta jo nungai jaba adagi magi brush ki stroke se sumaina jatkibagi loi mami tabo ubaje tona nungai jaba to ki ado mediums ni kai acrylic on canvas ka to oy anambana aduga oil ju sudi sui adubo hojiki oina de aina acrylic ta sujari yam sanu ngai se effectivity mai kai degi se hen mai pak ko biro mathangi season 2.0 da so koi gi prelude ki 2.0 da so koi amana thing degi se thank you so much thank you very much Kwenye suba unajariba kwegi women artist hai tare Aribam Barkha Devi. Barkha, welcome to the show. Hi, thank you for having me. Yeah, Barkha do aina aham da khangjaning base kwegi handaki Khulang group sina hai tare ko an han boina nupi women artist me and celebrate the boina hai tare prelude season 2 0.1 hai tare ko series is my dark and safong lak pase hai tare isa da kari for we what do you experience from this hana haijabadi yam tin nungai handaki okhoi pangthokpa ngamse haidi okhoi nupi gi oina handak ahan bo oidini ko okhoi mayam pullaga handak se heta tawrase ne heta sindan gi bane ba ado adugi ngamba pangthokpa ngamba gi se adu gi tiam haraw ne na successful zo oh successful zo oire adu na mi mayam la aga khoi support tawi be se am nungai yam su nungai ado Barkha gi oina di artwork se kaya no sigi kenos te yawri se artwork se ahum oidine ba ahum sida medium se ahum khenai adada aham basina sida leire sigi sina acrylic to oidoba aduga ani subana oil ama leire aduga ahum subadana watercolor da oido yam nungai je adu sigi da koina sigi se acrylic natra sigi acrylic sigi what are you trying to express through your work aina sum haidi ko viewers so depend to aina khanjabada di haidi aina ne orange color siga thaina haidi mama na macha se nongjabi ka wado haidi nungthin wairam gi ko angang se kana to bai sumbai matam do sum hogalak pai da sumjan bado adugi du da oirga ko mama ga macha ga se moi bani lambi chapagi mong doina khallaga ko puchi gi lambi da chapmina bagi mong doina tor yeksaban hoi hamne nostalgic oi ba artwork ama kak ne heba tare ko yamna sunu ngai je ado mathang tar ko matam da su have the hen my purpose oi views highs again plus at the same time as an artist my women artist moi ne heba tare ko Manipur gi miyam da di kari di hai bini haidi aina hajaning badi layek pasi lepi ganwan nupi artist sing se layek pase ta lepki haidi yum pan gi bagumba haidi ma se thabak pharak tak bagum ko anamba ne ta tawgalidena aduna aina khwaidi encourage zoning badi layek patopi da bida akhoi gi passion do follow tawraka akhoina apamba do chacharaga nungai na haidi akhoi gi passion do follow tawgada bani haiba sita da lepin yam sunu ngai se effective ina su thong ora kan da Barkha gi keno se message se haiba tare ko mafam me khuding ma pe hon bu sungam lage Barkha thank you so much for your time thank you for having me thank you
Ngasigi ahum suba artist ase khoi yamna khanaba artist ama khakne mahaki maming se golmai Gaikhailung haibane ado khoi gi ichan sigi haba tare ko artwork sigi matang dos amu khangjage Gaikhailung khoi gi artwork se sigi exhibition sida haba tare ko som gi di artwork se kaya no puthok piri se dui matang da habi I have only 2 paintings. Ashigi sina set oidoine baka series oidoine somgi achauba sina ringdai amaka oine. So it's like I can just say it like 2 paintings, one of a set and one big painting. Okay. So let's talk about this one first. Sige set, sige matang da hana koina khangning haba tare ko. Sina what are you as an artist so mo in Gaikhailung hai tare ko. Karino sige set of paintings sida express tolling ni say. Tell us about your thoughts. Actually, this is a paintings. It's a set of paintings which signifies the dresses. I wanted to capture the essence and beauty of every dresses, which signifies in different, rituals. Habiti dress se matung in na tuwan na hap na ngay neba ko. Example, let's say the green one. The green this panik is called lengli. Lengli is it's only for those like shabi phaba haibra ko, which like when you enter a womanhood, we are given a particular panik, and the name of that panik is called lengli. And example, this one ashi na di dum datasudum uramani jagoi kai ka oibudo. So it's just for dance and all and everything which regarded with customs and all and celebrations. So adugi di lang po ko. And this is someone brought this, right? Yeah, someone already bought it. Congratulations. Adung oina she everything. This is kalung, and this is for kalung pashoy is we usually use this only for worship. Worship like hirumba, anything with regarding with spiritual, anything worship oiba oigani ko. Aduga khara sheng na khotpa yumgi kai ka tawba shengdokpa yumgi sangkaba gumba ko. Yamna kai hanya purity oina tawba kanda akoina shi phanik sizina doine ba ko. So I also capture the movement. Movement have akoina aina icham cham na pang yeraga yepaduna tabako. According to the movement, I painted the dresses according to what they are like trying to predict. Yes. Although out of curiosity, Gaikhailung, akogi kabui gi chatnabi na haba tare ko. Akoina hajik sum uwa matam sida fanik se akogi maitai na se padamayna akogi khugi makhada dumaina ayamba di loy magdi se lebo ko. Sigi snakar makong. Is this your own interpretation or do they normally wear like this? I can also say it's some kind of like my own imaginations and interpretations so habi yare ko. But akoy gise mo already ayamba mathakta set pa se habdi mo sing na dum set na iba ko. Like shabi khoi na di makhada dum set na ba. But ay na ayamba sida piri sina dum kay hay ni like jagoi shaba kan di khoi na si mathakta set pa do. Aduga like hirum ba khut pa kan su ko like shang na chang na di akoy mo sing na phanek se makhada set ta bida mathakta set pa se compulsory oy na dum oy halle ba ko. Sadu oy show ta ko. Very similar with our tradition. Yeah, it's very next time sige se akoina kendo sige akogi rain dye haiba dugumba sige kendo se haidar painting. It's a bit of an abstract haiba dare ko. Sige sna akoina as an artist perspective mamangi akogi fashion illustration si yengor matong the rain dye se mugi matong the it's very confusing for a layman haidar. I want to know what you're trying to express as an artist through this painting. So aduga yengnaradi it's a different perspective ko. Adu rengda it simply means that the hulyo idone ba ko. So akoy gidi tradition imatong in let's say like Northeast, all of Northeast, we always use the feathers for tradition and rituals and everything. So for that we just have to kill the bird only. We can't use the bird the whole. So I just wanted to signify that magi values ko hena kay hani laye kholle habado adugi su aina dum hai haning ba hai batare convey toning ba hai batare ko. Let's just save the bird. Conservation the idea. Adugi idea da dum to abstract khara changraga simplify dum oi khara sigiri Yang dai. discuss hai batare artist perspective taza matam da blood split kumba je mayam je loina ma boina uri hai batare sige yam ngai se ado handaki sige exhibition sige through the ko Manipur gi miyam hai batare masses what message do you want to convey? I say first this will be my first like own exhibition hade isana akoy na nupi nga ta gitawba do. So si ay siya dum on, so it's like a new experience. First di akoy ozagi matung in na hay tare ko college ki university ki makhada exhibition daw ba hay di akoy na chin ba kut pa taw diba. Asi di ahan ba oy basin na just from starting to make the catalog to spreading invitations to giving like chief guest kana tham dei ba du gum loy na ma huji akoy na hujik tawri se kay hay ni ay gidamak su dum idea kay kapiye, and then it give us a lessons also for future gidamak yam na ko art ki related oy dei ba ko yam na
I learned a lot through this exhibition and I'm looking forward to more exhibitions, to joining more exhibitions like this. Yamna sunu ngai je ko back to begin market is hen exhibition yamma khak pai ba ngam bo oibio have tare pangthok pa ngam ba so oibio masu have the nupi especially ko gi artist marakta so artist itself is a very marginalized section of the society adugi marakta so ko gi nupi artist myam so quite a marginalized or a section of the society ne haise ge simyams na likhala akanda nga sigi yam successfully ko gi prelude se first edition of prelude se ko na keno to bo ngam be se pangthok ngam ba se have tare effective marketing so congratulations mo haise ge have tare mathang da su sidagi hena chawba exhibition yamma khak mai pangthok bir ko haise ge thank you so much Thank you. Mathang da koine una jagadori ba khogi artist se khogi magi maming se khoi Thiam Serjubala go Thiam Serjubala welcome to the show hai tar Serju khogi Serju gi works se ha tar ko khoina mondrang haina ta to gi Serju gi kumba works se ha tar khoini hek ging za matam da yamna mature oiba adugumba artistic quality ama ka gyawi hai tar so Serju artist ki perspective makta gi khoin tazaning hai tar can you please explain us the ke ha tar idea behind this painting ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯦꯟꯇꯤꯡꯁꯦ ꯃꯃꯤꯡꯁꯦ ꯃꯣꯟꯗ꯭ꯔꯪ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯣꯜꯂꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯦ ꯅꯨꯄꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯁꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯦ ꯑꯣꯏꯅ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛꯇ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯋꯥꯔꯛꯄ ꯈꯣꯠꯂꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯐꯤꯁꯤꯅ ꯁꯤꯝꯕꯣꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯔꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯇꯤꯗꯨꯗꯒꯤ ꯈꯔ ꯋꯥꯜ ꯑꯃ ꯈꯥꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯣꯟꯗ꯭ꯔꯪ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯇꯪ ꯏꯃꯦꯖꯤꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯈꯜ ꯁꯥꯒꯠꯂꯒ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯊꯣꯛꯄ ꯂꯩꯗꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯑꯒ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯗꯣ ꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯐꯖꯩꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯏꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯝꯕꯣꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯗꯣꯟ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯟꯗꯜ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯃꯈꯛ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ which is a source of light for this painting ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ symbolize ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ I think artist has a ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯔꯝꯒꯗꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯀꯦꯟꯗꯜꯁꯦ ꯀꯩꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯤꯞ ꯑꯣꯏꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯩ ꯄꯦꯟꯇꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯀꯦꯟꯗꯜꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ composition ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯝꯄꯣꯖ ꯇꯧꯕꯗꯁꯨ ꯁꯤꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯥꯏꯠꯇ ꯁꯥꯟꯅꯅꯤꯡꯕ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯦꯟꯗꯜꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯞ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯂꯥꯏꯠ ꯑꯃ ꯎꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯈꯣꯠꯂꯦ ꯀꯥꯏꯅꯒ ꯈꯟꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯍꯥꯞꯆꯩ ꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯐꯖꯩꯀꯣ ꯁꯔ ꯁꯔꯖꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁꯁꯤꯅ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯡꯒꯜ ꯇꯧꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯑꯦꯠ ꯗ ꯁꯦꯝ ꯇꯥꯏꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯡꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯐꯝ ꯈꯪꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯐꯦꯁ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯏꯅꯂꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯂꯨꯗꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯧꯗꯣꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯂꯦꯕ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯋꯤꯃꯦꯟ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯏꯁꯥꯗ ꯀꯔꯤ ꯐꯥꯎꯏ ꯇꯦꯜ ꯑꯁ ꯑꯕꯥꯎꯠ ꯌꯣꯔ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ BFA Fine Arts ꯐꯥꯔꯁ ꯏꯌꯔ ꯀꯥꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯤꯕꯤꯁꯟꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯔꯗ ꯏꯌꯔꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯩ ꯁꯤꯛꯁ ꯁꯦꯃꯤꯁꯇꯔꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯌꯥꯎꯗ ꯉꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯣꯂꯦꯖꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯣ ꯂꯥꯟ ꯀꯩꯀꯩ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯏꯔꯥꯡ ꯂꯩꯕꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜꯒꯁꯨ ꯃꯥꯟꯅꯗꯦꯗꯅ ꯄꯦꯟꯇꯤꯡ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯦꯡꯅꯩ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯂꯞ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯇꯧꯕ ꯐꯪꯕꯁꯦ ꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯌꯥꯝꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅꯁꯨ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯑꯣꯏꯕꯤꯌꯨ ꯏꯐꯦꯛꯇꯤቭ ꯃꯦꯀꯦꯅꯤꯛ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯁꯣ ꯃꯆ ꯁꯔ Thank you. ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯆꯦꯛꯆꯝ ꯖꯦꯅꯤꯐꯔ ꯗꯦꯕꯤꯒ ꯎꯅꯖꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯃꯇꯪ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯖꯦꯅꯤꯐꯔ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯇꯨ ꯗ ꯁꯣ
Thank you, sir. Ado Jennifer ki works hai bata rakoi na su keno ki prelude ki koi na Instagram di yang matam da your artwork is also very famous in Instagram hai bata ko I want to know more I want to delve deeper into your artwork ar sigi se ahan bat na mediums na kai oi no and then artist ki perspective ta ki Jennifer na fongdok ning ba hai bata ko nung ki oi ba magi ideas na kai oi no di matang da hai bi I lai je maming je dream of my land hai ko. Aduga my medium sina oil on canvas oi doine ba. Aduga si je ai dream gi lai oi doine ba. Ati surrealistic hai akoi term da ko. Aduga sida yauriba kaino je aina hadi mang da oina tasengna mangi ba mang oi doine ba. Adu nga je sumaina mangak se sumaina tatlaga sumaina tarakpa je. Aingonda yamna akiba ma phau gi ba ai aduga isingi wave oi doine ba sida round yauri se isingi wave se yam kallaga ising ipom ba kan ma sida tawdarapagi oi ma ugi aduga ai se wangjing dai ne bisa samak se aduda haidi wangjing da ne na mangge ba mangje ada aina sida hapjari ba u se kobila ka oi ba adu aina dream oi ba na kitang distortion therapy raga mai toraga ye khipne ba magi genre to maksa have surreal oi ba adugumba genres so yamna fasna treatment of pibiram hai ba tare ko yamna su fazai ada Jennifer handaki koi gi prelude se koi Khulang na sila kan da prelude na koi na pang thoi ba se first day de dum kamai tor kan sig experience ti kamai to gi matang da sa prelude se yam nuai first day dai ko adum mayam amazon dum support taw ba lak nei invitation taw ba khot ki ba mayam lak nei ko aduga haidi yam nuai mayam support mayam phangye ba aduga kai ha tare ko gi painting si yeng matam da ase le me na moi na painting si yeng lak matam da moi mayam gi reaction di kamai taw gi Jennifer gi work si matam da review na kamai video di matang da sa mayam sum la am ba mayam si da haidi lai se nangi lai se kai gino di mayam de gi tongan ba ma kaino ma haining ba ma yawe aduna explain taw biro mo amazu phangel explain taw biro mo sum hai ba no I think aduga experience ba kalam of course aduga curiosity to build up the why is artist to be a job success amaga so hai ko thank you so much Jennifer do mathang da star ko su ko hen faza basigumba artwork mayam kan su to pre ko masung hai tare hen sumai pa ko biro se effectively thank you so much mathang akoina unazagariba akoigi artist na akoigi Aribam Nandita Devi Nandita welcome to the show Nandi ki work mayam se sigi work so ga doni ko aduga sigi punsi so ga doni aduga ahan bada before we start the conversation punse hazik kana gumba mana di levi kheba ge ko aduga ke ro ka le congratulations hi sagi artists have the exhibition ama taw ki ma ki goal ama ma ki success artistic work mayam se you invest in Nandi gi oini di sigi se ko levi kheba ne ahan bada congratulations hi sagi lei with the lei kre aduga taraga so I want to know more about this painting ko have the sigi punsi pulana Nandina ming thon bi ba hai batare sigi painting sing matang tang hai be ai si je medium je all on canvas oi bane ba aduga ai je haidi sigi punchi lai pun sing har lohong ba haidana lohong ba gi se symbolic oina ko gi bor oi ga da ba kai na oi da ba do adu gi koyet aduga kajeng lai khoi mai tai gi oina adu gi da aina logja bane ba aduga akoi tije lohong gi ba kui ba adu gi magi kondo da gi lam thamjin ba do adu da gi ai je idea inspire tau gi bane ba ado si je haidi culture ga su mari lai na bane na aina mi su yek na dri ba gi ahan mai na yek ning gi ba phau gi ba yek ja bane yamna su nungai ko yamna su simple oi ba hai batare masum ke do ge have matam da magi symbolism ngakta na oi ba da mai na sagat ba da gi sigi punsi lai pul itself sigi ko gi lungs na so kan symbolize ka taw ba du mo work ka ko nandi makhatar ko dai na mo jing ba sigi se yamna ke no oi ba hai batare yamna simple oi ba painting ma khak so ko na lai lam thok pa gi da ko painting ma khak so mai na lai harau ba na mi thon bi ba ko sigi se apart from that akoina kama ke do ba gi have the
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ normal ꯃꯤ ꯑꯃ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ like animals ꯀꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯑꯣꯏꯅ symbolize ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗ ꯍꯧꯗꯣꯡꯁꯦ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯈꯔ ꯉꯥꯎꯖꯩꯑꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯗꯣꯡꯁꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯝꯒꯤꯗ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯂꯩꯔꯦꯝꯕꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯗꯣꯡ ꯊꯦꯡꯅꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯇꯦ ꯈꯣꯠꯇꯦ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯈꯔꯇꯪ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯍꯧꯗꯣꯡꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯌꯨꯝꯗ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯃꯗ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯈꯔ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯃꯤꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯌꯦꯕ ꯍꯨꯏꯒ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯍꯨꯏꯗꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯅꯦ ꯍꯧꯗꯣꯡꯗꯤ ꯀꯥꯟꯅꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩꯗꯣ ꯍꯧꯗꯣꯡꯗꯣ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏ ꯂꯝꯊꯣꯛꯄ ꯂꯥꯏ ꯍꯔꯥꯎꯕꯒꯤꯁꯦ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯗꯣꯡꯁꯦ ꯌꯦꯛꯆꯕꯅꯦꯕ ꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯁꯨ ꯍꯦꯛ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯁꯨ ꯂꯦꯃꯦꯟ ꯃꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣ ꯖꯨꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯟ ꯑꯃꯈꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯉꯥꯎꯁꯨ ꯉꯥꯎꯖꯩ ꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯉꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯁꯣ ꯃꯆ ꯅꯟꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯂꯨꯠꯀꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯑꯦꯗꯤꯁꯟꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯤꯕ ꯑꯥꯔꯠꯋꯥꯔꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯥꯔꯠꯋꯥꯔꯛ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯕꯁꯨ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯦꯟꯅꯁꯨ ꯌꯣꯟꯕꯁꯨ ꯉꯝꯕꯁꯨ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯁꯣ ꯃꯆ ꯅꯟꯗꯤ ꯃꯊꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯅꯖꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯧꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯛ ꯇꯥꯛꯆꯒꯦ ꯂꯦꯗꯤꯁ ꯑꯦꯟ ꯖꯦꯟꯇꯜꯃꯦꯟ ꯄ꯭ꯂꯤꯖ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯃꯤꯁ ꯗꯣꯃꯤꯅꯤꯀꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯁꯥꯡꯊꯦꯝ ꯗꯣꯃꯤꯅꯤꯀꯥ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯇꯨ ꯗ ꯁꯣ ꯑꯗꯨ ꯗꯣꯃꯤꯅꯤꯀꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯗꯣꯃꯤꯅꯤꯀꯥꯒꯤ ꯋꯥꯔꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯎꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯨ ꯇꯦꯟ ꯇꯨ ꯁꯦꯂꯦꯕ꯭ꯔꯦꯠ ꯅꯦꯆꯔ ꯃꯣꯔ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯄꯔꯁꯄꯦꯛꯇꯤቭ ꯃꯛꯇꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯖꯒꯦ ꯗꯣꯃꯤꯅꯤꯀꯥꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯣ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯗꯤꯁꯄ꯭ꯂꯦ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯦꯟꯇꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯤꯅ ꯎꯠꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯦꯟꯁꯀꯦꯞꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯦꯟꯁꯀꯦꯞ ꯑꯃ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯦꯟꯁꯀꯦꯞ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯥꯏ ꯀꯌꯥ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯁꯤꯌꯦꯠ ꯏꯇꯧ ꯇꯧꯗꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯅ ꯌꯦꯛꯂꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯦꯟꯁꯀꯦꯞꯁꯤꯗ ꯊꯋꯥꯏ ꯍꯥꯞꯅꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯕꯤꯅꯕ ꯂꯦꯟꯁꯀꯦꯞ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯑꯃ ꯑꯅꯧꯕ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨꯗ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯗꯣꯃꯤꯅꯤꯀꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯔꯠꯋꯥꯔꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯑꯦꯛꯖꯤꯕꯤꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯤꯂꯨꯠꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯜ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯉꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯎ ꯗꯨ ꯌꯨ ꯐꯤꯜ ꯑꯩ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯔꯥꯎꯈꯤ ꯑꯩꯒꯤꯁꯨ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕꯅꯦ ꯑꯦꯛꯖꯤꯕꯤꯁꯟ ꯑꯃꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯥꯔꯠꯋꯥꯔꯛ ꯑꯃ ꯁꯦꯜ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯟ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯪ ꯑꯦꯟ ꯏꯃꯔꯖꯤꯡ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯥꯔꯠꯄꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯀꯔꯤ ꯃꯦꯁꯦꯖꯇꯤ ꯄꯤꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯑꯥꯔꯠꯄꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯃꯣꯏ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯃꯁꯥꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯍꯣꯞꯇꯣ ꯃꯥꯡꯗꯅꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯀꯟꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕꯤꯌꯣꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯅꯤꯌꯔ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯊꯛꯇꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯑꯦꯠ ꯗ ꯁꯦꯝ ꯇꯥꯏꯝ ꯈꯨꯂꯪꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯤꯃꯦꯟ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯆꯪ ꯊꯣꯛꯅ ꯂꯦꯞꯄꯤꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯗꯣꯃꯤꯅꯤꯀꯥ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯁꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯁꯣ ꯃꯆ ꯗꯣꯃꯤꯅꯤꯀꯥ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯐꯣꯔ ꯌꯣꯔ ꯇꯥꯏꯝ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯅꯖꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯜꯂꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯃꯩꯔꯥꯛꯄꯝ ꯃꯦꯃꯤꯀꯥ ꯁꯣꯝꯒꯤ ꯋꯔꯛꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯦꯟꯚꯥꯁ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯦꯟꯇꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯣꯏ ꯃꯦꯃꯤꯀꯥꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯥꯔꯠ ꯋꯥꯔꯛ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯖꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯀꯦꯟ ꯌꯨ ꯄ꯭ꯂꯤꯖ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯗꯁ ꯌꯣꯔ ꯑꯥꯔꯠ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯥꯔꯠ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜꯁꯦ ꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛꯅꯦꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯠ ꯃꯦꯀꯤꯡ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯈꯪꯅꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏ ꯑꯍꯨꯝꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯉꯥꯛꯇꯁꯤꯗꯁꯨ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯜ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯂꯤꯐꯁꯤꯅ ꯃꯣꯅꯣꯇꯥꯏꯞꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯦꯂꯣꯏ ꯇꯔꯦꯠꯀꯤ ꯇꯧꯖꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯅ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯣꯅꯣꯇꯥꯏꯞꯀ ꯃꯥꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯥꯏ ꯄꯣꯏꯟꯠꯒ ꯃꯤꯛꯁ ꯇꯧꯕꯅꯦꯕ ꯃꯤꯛꯁ ꯇꯦꯛꯅꯤꯛꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯂꯤꯅꯣꯀꯠꯅꯦꯕ ꯁꯤꯁꯨ ꯔꯤꯂꯤꯐꯅꯦꯕ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯇꯦꯛꯅꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯜ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯕ ꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯐꯖꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯥꯔꯠ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ ꯃꯦꯃꯤꯀꯥꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯏꯁꯦꯀꯣ ꯃꯦꯃꯤꯀꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯑꯦꯛꯖꯤꯕꯤꯁꯟꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯍꯦꯂꯣꯏ ꯇꯔꯦꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯂꯤꯐꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯜ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯁꯨ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯆꯨꯂꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯂꯨꯠꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯛꯁꯦꯁꯐꯨꯜꯂꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯉꯁꯤꯅ ꯂꯥꯁ ꯑꯦꯟ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯗꯦꯅꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯣꯏꯅꯦꯀꯣ ꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯁꯨ ꯎꯅꯕ ꯐꯪꯍꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯦꯃꯤꯀꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯉꯥꯛꯇꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯤꯃꯦꯟ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯦꯂꯦꯕ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯛꯖꯤꯕꯤꯁꯟꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯀꯔꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯐꯪꯍꯧꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯦꯛꯖꯤꯕꯤꯁꯟꯁꯦ ꯌꯥꯎꯖꯔꯒꯁꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯤꯕꯤꯇꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯉꯥꯛꯇꯒꯤ ꯋꯨꯃꯦꯟ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯦꯛꯖꯤꯕꯤꯁꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯦ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯈꯪꯗꯕ
exhibition lai samaina thekadabani adagi ai isana lairagadi mi ama lak matamda kamaina welcome tawba art kamaina describe tawba adagi ozam la matamda hangma matamda su aina kamaina response piba adugi experience me ama lai hawe Plus at the same time isagi punsigi han ba artist samagi punsigi han ba exhibition sida so artwork amakak sold tawba has it's the greatest success I think yamna sunungai se hene so my pa ko view ne effective magazine thank you man Mata koina unajagadoriba kogi artist emerging artist se have tare miyam resak tak chige kogi tiny takelamba tiny welcome to the show tiny gi work se have tare ko koina yengzau matam da magi treatment hai tare especially light ki treatment se koina yengzau matam da hai tare yamna photorealistic oiba adugumba work amaka koina oiba tiny gi sigi work se have tare can you please explain us your art style tiny ai art style se dum hyper realistic khara budi changi ko oil na canvas ta dum tau pane adaga theme sigi matang da har ga di ai gi khoi gi family cat hai tare ma do maina sum aina photo ma capture tau ki mane ba ba sai le ba side light and dark se do sana ba se asi yam na ka hai ni khara yam phasagi ba hai tare adaga ai sai yekning da na yekthokhiba adana yamna su phasai have tare ko ada tiny akoina sum have di handak ki akogi prelude se have tare ko sigi oina di have di masna di last day ga dine tra the first day the gi oina sumaina sigi experience na kamai to bi ki have tare ko amasum sigi tiny gi painting si ga na ta painting khara su yaw painting ki am tiny gi yaw painting pulap na mga pulap na mga yaw was da akoina view visitors me am sa lak matam artist have di magi feedback bi biram bodo abna kai ke bi biram mi amasum entire experience sina kamai very matang sa dam mayam na feedback pinar ba se ana mana si se dum oy ba khama se painting se hadi mayam gi so yum da hudong loina ba na nung si hai certain kind of connection ama dum lai hoi adumai na tawra dum sida ne hena kano pi ba da focus over experience ke hai experience se yam nungai hai di sina kano ni tara ke hai ni nupi khakang gi oi ba da gi khoi nupi gi artist nupi se yam lai ga su pa kano thok lakte nai ta anam na nupa ni he yame adu gi mbo do handak khatang akhoi nupi khakang gi oi torok ba sida hai di akhoi se khangna dore hai be nupi artist lai hai ba do adu gi su khangna dore hai ba gi harau ba ma galoina na mai dum lai ba da nai dum as an hoi adu yam na magi adu gi inclusivity do so hai ba tare ko adu so celebrate to ba do prelude se ba tare matang gi prelude ki second edition do so hai ba tare ko kano gi tiny gi se hena achomba mai pa ko or kan da artwork se hena chauna puthora ga artwork se hena yon ba so view hai se ge tare adu last oina ko gi Manipur di miams hai ba tare ko especially giving focus to women artists who is not yet emerged yet hai tare ko habdi artists when they lai jaba ba tiny hoi do thona fa bi hai ba tare ko smai ma pan tholak tri ba hai tare ma ke artworks uthu ko phang da ba artist mayam da di tiny gi through da gi kari message to be ado ai gi through da gi haira ga di kai guma thok traga su ka su kai de dum akhoi gi sigi khulang ai se akhoi khaktang gi oi bana te ba dum hojik tholok tur mi myam du gi show dum exhibition ta dum join ta way ba akhoi myam ra sta dum moi su dum chance to leidana uthok na bagi damak ta dum moi artwork su kai se loina ma uthoi next they have that hojik lai bi ba artist mayam se gi so artist ma sing hengat pasu oi no have that hena chaw ba khoi gi Imphal art gallery se big than ba so or no hai hojik se thalli ma so amuk hena than bo oi no hai jage ko tai thank you so much thank you so much thank you mathang de khoina unajagadori ba artist se yang kokpam Jobita devi Jobita welcome to the show Jobita akogi Jobita gi sigi work ahum se ba tare amma ani ahum sine akogi handaki akogi prelude sigi welcoming adugumba work amaka go in hai tare I want to explore deeper into your art style hai tare ko Jobita kai magi art style se kai what are you trying to express as an artist in this different medium hai tare hai
Sigi medium se koi print making the chal hai tare hadi sigi piece ani sina dry point neba adu ama sina itching hai tare sigi dry point ani se koi na acrylic sheet da needle na khot pa neba needle na khot la matung da ink tairaga excess ink se lok tho ko na print tawraga portrait taw hai tare aduga ama sina zinc metal da needle na khot laga acid da lupaga maina same process hadi kitang sang sange aduga yamna nungai process ne de haininge aduga aina agi lai se de express tawningi je haini texture amasung aduga theme khara semaga atmaina mingonda hacking bakan ibok to haningba adugum basu paning hai tare hoi adugu have the sigi is a traditional method hai tare ko have the brush and canvas so them used to be up expressive way be up adugu pot me am khasle hai tare but why particular print medium print making se kitang khartang challenging oina aina lawjagi ba subject hai tare ade yetum macha dona kholaga like chawba ma semna bhotna ba matam yam change adege like ai full education ai tan da ba ma chang bagi adugumba challenging oi photo aina try tawni bagi tawgi bane hai je yam sunu ngai je ko aduga handaki khoi prelude hai tare ko first edition of prelude da hai tare ko khulang silla kan ma pang to prelude se song gi oina di hai tare ko kari experience kamai to di ta experience e yam nungai hai tare adege asoi ba adege oja me am tak piram ba adugumba me am experience taw bagi chance am phange na khale asoi ba me am do learn tawraga mathang am torok da di yam phajana soi da bi da taw bangam boi jage na haina ju khale hai tare ado Jobita akogi Khulang se represent to bira kan hai tare one question I want to ask you mathang digi akogi sigi akoi prelude se hai tare ko season 2 akoi expect to zawa yabra yeah season 2 da di mayam da disappoint o helage na haina su khalle adi mayam support ju phaja taw bi bani na hena success oina yam chawna to bo bani hana khalle tare hoi amasung hauzik discover taw dana leiri ba hai tare ko women artist mayam su mathang di episode second episode de hai tare second season de hai tare ko hena loina mak discover taw kan artist su makan hena yam khat bo ois no amasung artwork se hena yam khat bo ois no so yauri ba artist mayam gi artwork mayam se loina mak khoina sell taw ngam bo ois no se effectively gi make it is high thank you so much Matangi artist ko Yangram Selina Chenuga Unajabaki Tanjatlo se Selina welcome to the show. Thank you. Ado Selina sigi ko Selina ge works se have ko handaki prelude sida ko na sell to gi bagi mami se mai tag ai tar handaki exhibition se da artwork se Selina ge ama khatang ni na mai tak pi ko sigi se ko na sell to bangam se ko na huge success amani na so hai se ge kari fau wi se mai na sigi sell to gi basida Yamna harau ba su phawe haidi ama khaktang ne ba puthoi je puthok ba sida leibi baze egi da magtadi yam successful oyena khalle ma pambiraga lobi banina hoi habadi sisa koina artisting da yamna job encouragement ama khakni so hai jage ko adu Selina handaki ekoi ki first edition of ekoi ki prelude se have tare ko so as a women artist moina kari experience khangbi edi matang so hai experience se yam yame koi gi si sinbadi hauraga huji phawbagi oina khara su dum ware aduga khara khatang struggle su tawre khoi myam se khoi nupi train thoi se si pulak pasida pau phawdok phajin tawna ba adugumba khot ba lam su loina maglap na bani hai ba tare ko khara su dum lap na ye aduga si sin gi basi ju khoi se kuidri ba sin ba se aduga khoi se sumaina su tawning ba khoi Manipur da leiriba nupi artist makhai je si loin mak se Manipur ki oinadi nupi artist kai je am pak su leina de dana adugi khallaga khoina sigi platform se semgat sa bahai tan adi mathangi lakpa da su hen yamna chawkhallaga khoi nupi artist me am se mokhong to khatang ling na
ꯍꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯤꯡꯖꯦꯜ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯁꯤ ꯄꯥꯝꯃꯦ ꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯁꯨꯡ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤꯁꯨ ꯒꯦꯂꯤꯅꯥꯒꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯁꯤꯖꯟ ꯑꯣꯐ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯂꯨꯗꯁꯤꯗꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯅꯣꯠ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯋꯥꯟ ꯈꯛꯇꯪ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯟꯇꯤꯡꯁꯦ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯕ ꯑꯦꯛꯖꯤꯕꯤꯠ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯣꯏꯕꯤꯌꯨ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯦꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯣꯏꯕꯤꯌꯨꯁꯦ ꯒꯦꯂꯤꯅꯥꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯟꯗꯛꯁꯨ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯤꯡ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯃꯈꯛꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯄꯦꯟꯇꯤꯡ ꯌꯦꯛꯄꯗꯤ ꯀꯗꯥꯏꯅꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯦꯡꯅꯔꯝꯒꯗꯕꯁꯨ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯕꯠ ꯑꯦꯅꯤꯋꯦꯁ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯆꯨꯂꯦꯁꯟ ꯒꯦꯂꯤꯅꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯍꯦꯟꯅꯁꯨ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯑꯣꯏꯕꯤꯌꯨ ꯑꯣꯏꯖꯕ ꯑꯣꯏꯒꯦ Thank you. Thank you. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯤꯕꯤꯁꯟꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯨꯅꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯥꯔꯠꯋꯥꯔꯛ ꯑꯃꯈꯛ ꯗꯤꯁꯄ꯭ꯂꯦ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯑꯃꯈꯛꯅꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯅꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯖꯔꯨꯗꯦ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯁꯦ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯑꯥꯔꯠꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯨꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯪ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯂꯦꯗꯤꯁ ꯑꯦꯟ ꯖꯦꯟꯇꯜꯃꯦꯟ ꯄ꯭ꯂꯤꯖ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯁꯦꯂꯤꯅꯥ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯇꯨ ꯗ ꯁꯣ Thank you. ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯌꯦ ꯁꯦꯂꯤꯅꯥ ꯁꯦꯂꯤꯅꯥꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯁꯦꯂꯤꯅꯥ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯦꯂꯤꯅꯥꯁꯦ ꯂꯩꯕꯤꯔꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯕꯠ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ I want to know more I want to explore more about your artwork ꯑꯗꯣ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯂꯤꯅꯥꯒꯤ ꯑꯥꯔꯠ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜꯁꯦ ꯁꯤ ꯀꯩ ꯑꯣꯏꯒꯗꯣꯏꯅೋ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯥꯔꯠꯁ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯥꯔꯠꯋꯔꯛꯁꯦ ꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯂꯔꯗ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁꯟꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯆꯣꯏꯁ ꯑꯣꯐ ꯀꯂꯔꯁꯦ ꯃꯣꯁꯂꯤ ꯕ꯭ꯂꯨ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯑꯗꯨꯗ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯖꯦꯟ ꯀꯣꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯅ ꯔꯤꯂꯦꯇꯦꯠ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯖꯣꯏꯐꯨꯜꯗꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯦꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯦꯛ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯒꯤꯜꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯥꯎꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯁꯂꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯟꯁꯇ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯥꯔꯛ ꯊꯤꯝꯗ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯦꯛꯆꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯁꯣꯔꯣꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯦꯟꯇꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯄꯤꯂꯣꯛ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯔꯥꯎꯕꯒꯨꯝꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯦꯟꯗꯤꯡꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯐꯥꯎꯕꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯦꯟ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤ ꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯐꯖꯩꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯄꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯏꯃꯣꯁꯟꯁꯇꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯂꯔꯁꯇ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯦꯛꯁꯆꯔꯗ ꯏꯃꯣꯁꯟꯁ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯤꯄꯤꯛ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯕꯠ ꯈꯤꯇꯪꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯕꯁꯇ꯭ꯔꯦꯛꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯤꯒꯔꯦꯇꯤꯞꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯕꯁꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯈꯛꯁꯨ ꯎꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗꯗꯤ ꯀꯩ ꯁꯤꯝꯕꯣꯂꯤꯖꯝ any kind of symbolism that you want to add more? ꯑꯩꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯁꯇꯤꯛꯁꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯕꯁꯇ꯭ꯔꯦꯛꯁꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯁꯦꯃꯤ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯁꯇꯤꯛ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯦꯃꯤ ꯑꯦꯕꯁꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯥꯏꯖꯕꯅꯦ ꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯐꯖꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯂꯨꯗꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯐꯥꯔꯁ ꯑꯦꯗꯤꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯄ꯭ꯔꯤꯂꯨꯗꯁꯦ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯀꯩ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯄ꯭ꯔꯦꯂ꯭ꯌꯨꯠꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯣꯂꯦꯛꯇꯤꯞ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯉꯥꯛꯇꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯞꯄꯣꯔꯇꯤꯞ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯔꯝ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯣꯂꯦꯖꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯐꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯇꯣ ꯐꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ experience ꯏꯐꯦꯛꯇꯤꯚꯅꯁꯨ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯑꯦꯗꯤꯁꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯣꯐ ꯄ꯭ꯔꯤꯂꯨꯗꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯂꯤꯅꯥꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯋꯥꯔꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯈꯛꯁꯨ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯕ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯦꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯣ ꯏꯐꯦꯛꯇꯤꯚꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯁꯣ ꯃꯆ ꯐꯣꯔ ꯌꯣꯔ ꯇꯥꯏꯝ ꯑꯗꯣ
ꯑꯗꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯤꯅꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯇ ꯍꯪꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯇꯣꯃꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯂꯨꯠ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯤꯡꯊꯣꯜꯂꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯀꯩꯊꯦꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯑꯥꯔꯠ ꯒꯦꯂꯔꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯦꯛꯖꯤꯕꯤꯁꯟꯁꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯝꯇꯪ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯄ꯭ꯔꯤꯂꯨꯠꯁꯤꯕꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯖꯤꯕꯤꯁꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯂꯨꯠ ꯑꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯖꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯂꯨꯠ ꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯈꯨꯂꯪ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤ 19ꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ 12 ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯥꯔꯠ ꯀꯣꯂꯦꯖꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥꯒꯤꯗ ꯇꯝꯕ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯑꯗꯒꯤ MUCꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯑꯩꯕꯨꯗꯤ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯗ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯅꯨꯄꯤ ꯉꯥꯛꯇꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯅꯔꯒ ꯄꯨꯂꯞ ꯒ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯅꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯁꯤꯟꯖꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ ꯍꯦꯟꯅꯕꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ 12ꯁꯤꯅ ꯂꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯌꯦꯛꯈꯤꯗꯕ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯐꯪꯗꯕꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯂꯩꯇꯕꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯂꯦꯞꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯨꯖꯩ ꯃꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯨꯏꯅ ꯃꯔꯥ ꯇꯥꯅ ꯂꯩꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤꯅ ꯁꯤꯜꯂꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝ ꯑꯃ ꯊꯝꯃꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯑꯥꯔꯠ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯃꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅꯂꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯣꯏꯗꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯞꯀꯠꯂꯛꯄ ꯅꯧꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯅꯧꯅ ꯌꯣꯛꯈꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯏꯕ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄꯨꯂꯞ ꯒ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯄꯨꯂꯞ ꯀꯨꯏꯅ ꯁꯥꯡꯅ ꯂꯩꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯦ ꯁꯦꯝꯁꯦꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕꯅꯦ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯟꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ 19ꯁꯦ ꯄꯨꯂꯞ ꯋꯥꯈꯜ ꯃꯥꯟꯅꯔꯒ ꯄꯨꯂꯞ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯥꯅ ꯈꯪꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯂꯞꯀꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯦꯝꯕꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯇꯦꯡꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯐꯪꯖꯩꯌꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣই ꯈꯛꯇꯪꯅ ꯉꯝꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯌꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯟꯕ ꯈꯣꯠꯄꯗ ꯁꯣꯏꯗꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯥꯟꯅꯖꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯦꯝꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯁꯦꯝꯖꯈꯤꯕꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯦꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯂꯪ ꯑꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯃꯦꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯂꯪꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ 12 ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯕꯠ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯁꯀቨꯔ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯈꯛꯁꯨ ꯂꯩꯔꯝꯒꯗꯣꯏꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏꯁꯨ ꯇꯣꯃꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤꯕꯗꯣ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯈꯨꯂꯪꯁꯦ ꯖꯣꯏꯟ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯎ ꯀꯦꯟ ꯗꯦ ꯖꯣꯏꯟ ꯈꯨꯂꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯔ ꯃꯦꯝꯕꯔ 12ꯇꯤ ꯂꯩꯔꯒꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯖꯅꯗꯤ ꯈꯟꯅꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯦꯛꯖꯤꯕꯤꯁꯟ ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯑꯦꯛꯖꯤꯕꯤꯁꯟ ꯁꯤꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯣꯄꯟꯗꯤ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯋꯨꯃꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯔ ꯃꯦꯝꯕꯔ 12ꯁꯦ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯨꯃꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯣꯏ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯅꯤꯡꯕꯨꯗꯤ ꯇꯧꯒꯅꯤꯀꯣ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝꯗꯤ ꯄꯤꯅꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯅꯤꯡꯕꯨꯗꯤ ꯇꯧꯅꯤ ꯋꯥꯛꯁꯤꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯗꯨꯝꯕꯗꯣ ꯐꯖꯅ ꯇꯥꯟꯅꯖꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯋꯨꯃꯦꯟ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯦꯞꯈꯤꯕ ꯍꯥꯟꯅ ꯌꯦꯛꯑꯝꯃꯒ ꯂꯦꯞꯈꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯅꯧꯅ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯄ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯄꯨꯂꯞ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯛꯖꯤꯕꯤꯁꯟꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯤꯟꯖꯔꯛꯈꯤꯅꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕꯤꯌꯨ ꯇꯣꯃꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤꯚ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯧꯕꯤꯔꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯇꯤꯚꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯨ ꯑꯦꯟ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯁꯣ ꯃꯆ ꯐꯣꯔ ꯇꯦꯀꯤꯡ ꯗꯤꯁ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯃꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯇꯤꯚꯤꯅ ꯑꯈꯟꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯂꯨꯗ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯦꯛꯖꯤꯕꯤꯁꯟꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯦ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯑꯦꯄꯤꯁꯣꯗꯇ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯔꯤꯄꯣꯔꯇꯤꯡ ꯀꯌꯥꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯀꯌꯥ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯖꯔꯛꯈꯤꯒꯦ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯇꯤꯚꯤꯕꯨ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ